Mapong sa spectacular kag stunning ang cast sang Huwag Kang Titingin sa ila black carpet premiere. Present ang bida nga sanday Sofia Pablo, Allen Ansay, Shuvi Etrata, Marco Masa, Michael Sager, Charlie Fleming, pati sanday Anthony Constantino, Sean Lucas, Josh Ford, kag Kira Ballinger. In attendance man ang pila ka puso stars ng ex-PBB housemates. Nagtambong man ang pila ka puso officers sa pagpanguna ng GMA Network Senior Vice President kag GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. GMA Pictures Executive Vice President and Senior Vice President for GMA Public Affairs Nessa Valdelion kag Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Malantaw na sa masinihan ng Huwag Kang Titingin umpisa bwas, April 15. Kailangan siyang panoorin kasi hindi lang siya nakakatakot, talagang sobrang entertaining siya. Sigaw ng sigaw lahat ng tao. And ano talaga, barkada movie.